балалар кичкене болған вақытта егер ана тілін білсе, өскен соң істер істемес, бұл ақылыңда қала. Сен іч олмадым аңлажаң о тіліні, іч олмадым не бізге тесір етседе, етмеседе. Дау тақтым бойныма, çıktım dev yoluna. Dev yol bit bazarda yubar. Meni kırtıtı, kulakon şakıtı. Antar mantar, çıkayağın kantar. Benim balam. Перейдем дайын доктора. Сердечко ке балачым? Hop develer. Kara sudan gelirler. Sıcak sıcak bedeler. Aşağı aşağı giderler. Ayaklarına calpak, başlarına kalpak. İnanmıyorsam çıktı bak. Ай, ты моя. Я вот уже могу себе позволить не варить. Buyurunuz, geliniz. Aslında ana тілini öğrenmek керек mi? Ana тілini bilmek керек. Bu birinciden ben айтmak istedim. Білем, бет şimdiki yaşayışta bugünkü bizim тілimiz mod değil. Bizim тілimiz mod olsa, bizim balalarımız elbette öğretmeye isteyecek. Bu hepsi evden, temelden келе. Ne kadar insan балар yanında o günde olsa, o kadar hepsi de kiçkene balacıklarımızga tesir ete ve terbiye bere özüncesine, özü nasıl anlay, nasıl göre. Balamı koluma alganda, men böyle bir duygular seni toldura ve sen isteysin tek şu balanın ana tilinde konuşmağa. Benim canım, benim çipiyim, benim güzelim, benim dülberim. Milyonlarмен söz tapmak mümkün aslında. Ve elbette birinci günden başlap men ana tilinde balarмен konuşasın. Kete balar öse. Mında da endi tek ana değil, balarga tesir ete. 21 asır, internet. Mında hem de yaxşılık var, hem de özünün minusları da var. Onsuz değil, çünkü balarımız merak etken videolar, misal üçün çoxсы elbette başka tilde. Misal üçün alimimiz 1,5 yaşında olganda mavı tüsünü көргенде o mavı aytmaydı, bilesiz mi? O bizge aytaydı bilу. Ne için? Çünkü multikler İngiliz tilinde, Rus tilinde, ana tilinde yazık ki öyle videolar yok. Bu üstünde çalışsak pek güzel olur edi, yetişmeyin. Все. Екі балам бар. Бұйы қызым 8-ші сыныпта оқи, кішкенем 2 yaşında. Ана бабаларымыздың çoğuсы қоранталарда балачықларнен бір-бірінен ана тілінде лаф етмейіп бұйық бір хата айтайлар. Ана бабаларымыз балаларының милли сыныфта оқуғаныны лайық көрмейлер, яда бір престиж саймайлар. Bazıları сас имтиханларда жауап беріп оламаз деп қорқалар. Дегерлері есе менің балам милли сыныфта оқып та али оқув yurtuna кіріп оламаз деп düşünелер. Ama biz көреміз ki yıl-yıldan milli sınıflarını bitirgen balacıklarımız başka sınıflarda оқуған балалардан hiç de артта қалмайлар. Aksine олар әр тарафтан ең yaxşı neticeler gösterirler. Ve en zemanevi, en prestij zanaat sahipleri olalar. Milli sınıflarda hocalar da tilden terin bilgi verirler. Çünkü misal olarak Rus dili ve Kırım Tatar fenlerinde grammatikаны öğrengende hoca bu kaidelerini tengleştirip anlata. Öyle etip balacıklar bu kaidelerini daha da yaxşı, daha da mükemmel derecede öğrenirler ve bilirler. Men mektepte çalıştım. Ana tilinden dersler berdim ve bilesiz ki pek kıyın mesele. Saatlar pek az. Çünkü men çalışkanda 2 haftada 1 saat til edi, 1 saat edebiyat edi. Bizde programma. Sen kelesің
сыныфқа балар сені аңламаса, насыл бұл программаны мен баларға аңлатайым. Esas sözlerini öğrenemiz. Tırışasın anlatmağa ana tilinde, son көресің балар аңнамай бір şey, son keçесін rus tiline, çünkü onu hepsi аңнай. Ne de olsa mına böyle işte çalıştık. Тербие хақында айтсақ, милли сыныфларда алынған тербие де башқа ола. Чүнки ожалар чешіт тедбірлер, мерасимлер өткеріп, балачықларға ватанпервер дұғыларына ашылайлар. Тілімізні, урфадетлерімізні, медениетімізні, аненелерімізні doğru дәрежеде öğretелер. Мына біз шынды көреміз, чоқсы яшларымыз бүтінлер рус тілінде лаф етелер. Әмде біздің урфадетлерімізні яңлыш көтелер. Егер мына мерасимлерімізді алсақ, женазе мерасимін алсақ, рус тілінде кечірілген женазелерге де раст келмеге мүмкін. Тойларымызды алсақ, дүнияда олған бүтін авалар яңғырай тойларымызда. Ама біздің milli avalarımızны асымарлайлар. Бала doğulsa, misal olarak, şimdiki bizim yaş ana babalarımız балаларымызға ecnebi halkların, milletlerinin adlarını берелер балаларына. Оларны дүлбер сайып. Ama bizim özümüzün дүлберден дүлбер adlarımız бар. Олардың да acayip manaları бар. Öyleydi bizim medeniyetimiz, urf adetlerimiz, tilimiz, dinimiz böyle mutatsiyaga uğray. Ya da joyulup kala. Mına milli sınıflarda, mına bu hepsi şeylerini hocalar, baba dedelerimizden kelgen mükemmel derecede öğreteler ballarga. Babamız. Erdayım siz evge geldiniz, azbar kapıdan kırdınız, ana tilinizde laf etesiz. Dışarı çıkasın, Rus tili olsun, Ukrayn tili olsun, Nemse tili, İngiliz tili, bağaytaydı, barbar. Nasıl tilde istesem öyle tilde laf et. Ama azbar kapıdan azbarga evge kırdın, mında Kırım Tatar tili muhiti başlana. Babama balar bir şeyler айтса, babam ayta, men seni anlamadım balam, tekrarla. Misal üçün, men alma isteyim, de, men sağa istегеншіні берерім. Son балар істей істемес, қарбаба мен алма isteyim. Ma балачығым саңа алма, аша жаным. Sen айтмадың, мен азбарын теміздер едім, сен кележек бісі. Men uchun da azbar qo'ymasin. Давай дүлбер бір ер тап. Мен кішкене болған вақытында Шкуралла қартана қарпабаманы остым. Олар ана тілінде лаф етеділер. Топлаша еділер. Қайда бармаса мен қартанам өзімен алып кетеді. Жама еділер, жоқсан бір şeyler тіке еділер. Бізде оларына алдында ойнай едік. Сын олар ана тілінде лаф еткен вақытында бізде оларын дыңлейдік. Оле ана тілімізді сақлап қалдық. Қорантамызда 5 бала, 4 тане оғлан, 1 тане қызчық. Кішкенелер мектепке бара. Бірсі бақчаға бара, бірсі мектепке бара. Аначығым, бақчада кім семеме ана тілінде лаф етмейді, мен оның үшін орысша лаф етемін деп. Тербиежіде Қырым татар апай чығы еді, для рашыңына. Ол шашып қала екен. Вай, Эльмира, о теміз ноғай швесінде лаф етеді. Сон Эльмирада айты екен. Вай, оның анасы, бабасы, қыпчақ олғадасы насыл тілде лаф етежек. Ебет, о тілде лаф етежек деп. Bu kichkine oyunda hepsi açılgan sınıflar, bir tane sınıf öz başına açılmadı. Eğer bir sınıfını açkan olsak, hepsi nasıl aytayım, tartışmalarman, kavga davaman, nemen açıldı. Şimdi milli daha bir tane sınıf var bizde, o saklandı. O başlangıç sınıfını bitiretirgan vaxtında Kennedy mektepnin müdürü, onu muavini çağırdı da ana babalarını birli olarma laf ettiler. Sizin balalarınızda perspektiva yoktur. Sizin balalarınız bir yerge оқышқа кіре алмайжақ. Анда öyle vatanperver ana babalar var ki, onlar bir tanesi de razı olmadılar oğa. Onlar yazdılar, Kennedy ariza yazdılar milli sınıfқа.
сақланып қалдылар. Бүгін олар оқилар. Менің қызым бірінші сыныпқа біз оны бергенде аризада демек Крым татар на крымско-татарском языке демек обучение аризада yazған едік. Ве біз ебіміз 8 адам топландық. Ве мудир асылында жоқ демеді бізге. Ве милли сынып ашылды. Şimdi kızım endi 8 sınıfta оқый. Крым татар дерслері haftada 2 kere ama başlangıç sınıfında haftada 5 kere alып барылайды. O sınıfında çok kıyınçılıklar geçti o sınıf. Mesela hocapçı ders al bara. O hem ana tilinde okuy vazifeni. Hem Rus tilini tercüman eti балаларға қолайчы olsun деп. Müdürün muavini kapını açыңыз. Men dinleyeceğim. Keçkende қайтқанда dinleyeceğim. Son hocapçıға айтан. Ne için tek temiz siz istediniz milli sınıf? Ne için tek ana tilinde dersini geçirmeysiz? Hocapçı ayta. Қолайчы olsun. Bizге қиын, bizim балаларымызға да қиын. Biz o kadar kıyınçılıklar geçtik. Biz tilimizni tekrardan tikleytirmiz деп anlatsa. Нет. Вот вы хотели национальный класс? Вот чисто ведите свой урок на чисто крымско-татарском языке. Бүгін о сынып бар, и о сыныпта балалар оқилар. Бізге келер етер ме? Макайкыл. Біз енді алыштық. Дәлі. Еркін. Менің балам бұл сене бірінші сыныфқа барacak. Doğrusunu айтқанда, мен де білмеймін бұл күнге. Менің балам мектепке барacak ya da бармайacak. Çünkü маңа телефон açacaklar мектептен. 1 сентябрьде мектепке барған балаларға 6 яш ve 6 ай olmak керек. Бізде 15 күн yetişmей. Elbette ki мен isteyim, менің балам ана Крым-татар милли сыныфында оқуғанына. Мен пек істейм, мен elbette аризамны қалдырарым. Ama білесіз ki, бұл тек менің қолымда дегіл. Çünkü көй мектептерінде мен белгіде яңылшарым. 6 ya da 8 ariza direktörde olsa, son Крым-татар милли сыныфыны açmağa karar alacaklar. Mektepte de til mühiti olsa, evde de til mühiti olsa, son bir şeyler inşallah olacak. Ve bizim balalarımız o büyük olsa, bir yerge balalarının, misal için, tek selam balam, sağ ol balam demez, balalarını üretir ve inşallah devletçiliğimiz kurulur. Onun için ana babalar hiç de öz balacıklarını hiç de korkmasınlar milli sınıflarga bermege. Çünkü men belesem bugün imkanımız var. Bu fırsattan mutlaka faydalanmak gerekmiz. Eğer de bizim ana babalarımız öz balacıklarını milli sınıflarga berseler, o vakit bizim geleceğimiz parlak olur. Afsus ki biz özümüz yarım papalam laf etemiz. Rus tilini kaçtıramız. Bek kıyın ola. Mende çok zamandan beri bir niyetim var. Hepsi kasabalarda, kompakt yaşayan kasabalarda bir cemiyet yerleri açsaydık ana tilini öğretmege. Herkes biz tilimizde laf edecekler. Herkes kısmet etse. Arzumu öyle de olar kısmet etse. Вот я, мама, да, в декрете, я сижу дома, воспитываю детей. На своем уровне что я могу дать вот на сегодняшний день своему народу? Это максимально научить своих детей родному языку. Я так считаю. Я крымская татарка, да, ну хорошо с языком, может где-то не сложилось, но вот и обычаев я своих не знаю, и в итоге вот кем вырастет вообще мой ребенок? Вот в духе чего и кого я его воспитаю? Просто вот, ну я даже не знаю как вот просто современный человек. Да, так-то быйнама. Çıktım devi yoluna. Devi yol bit bazarda yubar. Mena kırkıtı, kırıkın şakıtı. Mantar, çıkayan kantar. Benim balam. Fedya var.
Федя, тур. Мына қай көрдің, бір шей жоқ. Бір вақытлар ондай дүл береді епсігер. Осман! Ислам, су бер. Су бер. Арзуым бар. Бізді оғлан балалар евленсілер қырым-татар қызларына, қырым-татар қызлары ақайға барсылар қырым-татар балаларына. Аман афсуске çok оғлан балалар evlenmeylер. Sorayman men olardan niçin evlenmeysiz? Ana okuyman, çalışaman, ev kurmak gerek, maşına satıp almak gerek. Aman vakit keteyim. Son dada oğlanlar aytalar ki bizning kızlarımızda bek çok kaydeleri var. Evin olsun, maşinan olsun, sen yaxşı akça yaxşı kazanmak gereksen. Men aytmak isteymin ki kızlarga kısmet etip akayga çıksanız temiz helal süt emgen oğlanga men belesem beraberde hem eviniz olar, hem maşinanız olar, hem her bir şeyiniz olar. Çünkü beraber çalışıp kazangan mal kıymetli ola, hem onun kadrın bilesiz. Bunda her bir şey azırı olsa o kadarlı meraklı hem hayırlı olmay. Men akayga barganda endi onda fundament nesi ev turaydı, коробкасы. Son beraber yavaş yavaş her bir şeyini kurduk. Maşinalar da satıp aldık, mal da satıp aldık. Her bir şey bizde oldu. Şükür Allah.